Oh. Aye. Tá sé go hála nachfuil. Go háir ag an am siod an bhíon. Oh. Éist, caiim mé dul chuig a chlucháin ghlaoch. Ach, tuach mé ar chuirtcugad níos daoine. Beidh Jack ag obair go déanach nach, right? Well, bearlam na jogad chuig teach níos mó. Tá sé sáchtúna bheith déanamh camléir tar Jack go ní dhéanana an bháile haon. Fair enough. Well, cé nátar bhaile bhla am mar sin. Níl is Ní méid svíú a méidir dúirtú Jack na Jacati. Dí fiall ar Jack. Look, maidir leis an méid sin. Testín tusa go ggéir bhfuim freisin. Níl is Tá mé trína chéalaí ar fad. Look, tin dearmad ar an méid a dúirt. Tá an tasa tarstáil weimse. Is cuma má tá sé ceart nó míceart. Cífi mé nachtú, okay? Okay. Hello. Yeah. Oh, for fuck's sake again. But still pogus Jason at Tomant. Sí, agus sé. But get in that jiggles these stanty. I knew why any homant. Was I also flagging like a tea? Hele sam. Ach, man bhfuil tosa ná an collahéisian timpis is cosúla go sé cross to Jason mar an. Right, thanks, Jason. Hi, Kichol Chip. How's Mac? Drachlan, huh? Hey, Bernie. Will tú get lá of sin? I know, tot kerkler Mac, de klechtach ar be go buinte se. Could tú go up so steide ba? Ja, se. I sure to my love, bit Mariac. Alright, gramad Mac, ke weet has na charm. Ah, well, ní méid an tadal so gentleman eskt. Right, well, gramile ma had mar sin. Niet we tad niet smes na Bertama dan vi tors kono om gedé se. Brenn, se, fog se. Right. Níor hálaí siad sogaine ihe bhhain omlainn ó Harlaín timpiste. Post-traumatic stress is dótha. Tuigi mar chéas. Bhfuil Jackad agus a cála fásta? Níl, a bhálar tar fád, bí me sa gcólaí tiite mo hála. Thug sin éiad sleeping tablets dúnar for sír se báis, a níor lech ma iad. Tá siad an tinsanlinne go fáil. Bhfuil an táhhart sa? Mín tá síla sogaine go as a meor le aspa cálata. Bhfuil hana dóithir na bhfuil an brón beirt. Haine is dótha. Tá frísú seala as a gáú, a go sin bhaithe na ríige chuí agus a fian arás go luas Waslan tú. Well, ní hiigla mo léir fáda a mar seo. Tá tú all right, all dá té, tá rod í suine go leor. Right. Éist le féin. Níl struchtúr an cólacht le amach fós, níl plán gná cóir le chéile, agus tá sibse ag airgeann fí mion rodí. Is investment é seo. Tás tín planáil agus banistú bhaid. Nach iné a tá méid rá, go mé robbis saganne go maiid má bhanistóir. Gan Eileen, tá an bheits amsa ar do rabbi leidín déasa ach níl éon taíige le túirt fí deab mór mar seo. Ach, má churann muid na sealéis faoi animal fob, well, bei me sigus Angelin an súlach an allar rodí. Go man eisce le haig ag tá neart tá héag rabbi, agus féil mise ag am mar chóirleor. Agus caiim mé rá bhain anéimníorm faoi chochaí an chonsam seo má tá beirt agus go chun síthart equivalent of hain. We can't make less an investment hain mar an rud as tábhatí díobh. Agus tá idá tá. Ní ména agus Eileen nach a caiinte de na féidireachtaí. Mar a d sé tar san údarras. Ní mé héana agus taigar nóscail a teáin, ach tá muid blianta fada ag pléile cuasaí rá. Ní gágurte inseach dún cá líon á leas. Right. Well, bhéon anmhaíochtaíomh gan tuile ama a chunamú ag plé rudí nach gáún socrú ag an stage seo. Tá go mai. Queen ar Eileen. Tá meach na sealéis stiile se Bob bheach mu den an special packages a chuir fáil. Is job mór é sin haig. Ní bhéú a héana agus Angela nána a dhéanam ag gheart. Agus sib sé ag chunean fobaig amach cumá.
Vernie. Chwil y graw si peintol. Dwi'n padl am tach dyn gan yn stael na wyisgynt. Si byg nach diant gyda nis. Tá bheith leidia. So, cad a cheappa? O, si, anias. Sais modern look on tŵl ar y gybe? Wel, si. Tás am gwna dehni sort cléisial fi láhairach tamachan da magnolia chur an skirtín agus from in the dyrse, so, tarna se lug le chéile. Beidir. Thigin. Valet brisje hogen agus techtlim a gur cuppa café dín gafe? Gur míl má dailich néiten na ríad, nimmer le dín amintse. All right. Fág me a mar sin. Slán go fód agus. Gnaid I leit leis an obair? Slán. Jakers. Mas an nisce díon smell leis snáitse. Cefa, gedart? O nach wach túi. Se silar nar haine nat le choribe. An tú art beid mit two-face lofis. Mum, tá tó dhéanamh éis. Jana cared. Well, a déileach na héile rialú dom, you know? Cén or gan lapi leis go an ara húirt am hain? Óní mar sinna tá sé chorabí. In fact, bé taig a lua tá sé an céadúir níúirt mi sé tada fúd. Dúirt sé. Nach ro is aige, duine bí eile sa cantar a bheith níos fearrán iad an job. Tá sé an deachar mar sin a chais an bun. A catéga Robbie. Nach bhfuil is ag taig go bhfuil an taig ceart agadsa leis an gnó ar a híocht. Agus tá bontáiste eile ag bain leat freisin dar leis. Yeah, right, ceir é sin. Be go buad go nnéanana tú cnábharacht le aige do bháthar hain. Okay, caiim ab agus sin sa dí ar taig go right. Sure. Ní féad am ghlacha leis an slí scarseil am chotápan san ná leis na cúis na thug sé dom. Cai go dála rud éigen teile agus nófuil sé ábalta ar rálim. Beidir go dála rud éigen le banile san astráil. Ní dólam go hána éicio, ní le banar éichai. Stoch go bhfuil an ceart agat. Ní an éonáis duine éón. Ach níl éon cíal sa bhéidir há dianta go hána sé bhile. Ali beidir go me ceachcha sé mar tas rostarúna fe tamalainn. Joor sé deis go dainte na hocrúnáisnach me tú sé ar chaimre. Ge fannach sé túháile fe tam? Well, há is zún sa bhéidir dean túach. Ní féidir am. Het a leid mo an so timppel há seans an gomórla mé leis, na can níise ó siach na sé suaslam. Ní me gur an tú a chortú ach beidir nach bhfuil seisna gur a tosaige. Ach bhí sé chun measca is suasig an nám. Agus ní cha rísle a dtíon ar a chalas me cheann leis. Thám cinnte a bhéit an bula leis a ríis go meach tarra níos fearr le a dí. Friise a chraí uair a bháin eala nach leor sin, nálig do a dhéana réist. Ach, beidir go bhfuil a dí níos a heléide ina iontain in isige. Jasla mé dhiiscin til a laiad. Agus fáilte maach catá mí cheart leis an áí a há bura fe. Well, beidir go me cearcha láirt le tám mar sin. Is éis an taindan a bhíon sóna daháil leis go rialta. Beidir go ruirte rud a cinnt leis faoi céir de hála sin má hála éicio. Ja, déanam é sin. Sínta an de sé an job seo. Bheith tú a amadan gan é a hapó. Well, I mean, cai mé adfuil gur béon cael job a hanóchlam. Glacha tá leis mar sin. Well, bí sam, I mean, tá sé cinálí lua nach chfuil. I mean, níl sé sé ar fiú tóga go fáil. Ba sé tócaithe go luair, Robbie. Fág fum sa é sin. Jason, bheith an leir leat fa second? Yeah, aber leat. Brenna, tá nach máile a chuí bhfuil tú haine agus taig a gaiirí mór lena chéile, just tá má mólaghaid fannacht plan amach chuoi. So? Tá sagam gur cheanna sé córáid fair play go ach nach fécinn tú ní ránach bailach le díilseach a chéalacht. Fécinn nach cá an hána agus tá is. Ní écinn tú ceach ó contúirteach agus gránas atá an fear sin an anna bheith. Ní sem dit céir nach fécinn Jack. Ní écinn go máine se leat sa beag ná mór. Go leisce? Yeah. Nach bhfuil B&B ag muintir tipo seo? Yeah, tá. Bhfuil sa cáilte? Yeah, go sé sin tipo choinil agus effectú síos bí spóra. Ceam tíomh? Bhfuil í láchtí bó. Má go leor. Go má. Airis. Hey, Jason! Hey! Hey! Oh, shit! Cén sort siúteil tartsa? Oh, just bhína Jason agus bhí me ggéirh dúil leis. Cliftuáil? Cén sort cliftuáil is gonúach do chuna sé a bór? Snach...
Nach ní cá híle récha mo. Yeah, sí. Scabbar Jason na tarig len cá cheachta récha mo. You see, díal síl an cá le taig agus ag taig go Jasoní. Ó, mar sin éis. Yeah. Oh, hello, Ellie. We're frigging rich names. She gone puchor in the mai. Fi ma gobar governi nyof, was that she done so snarson. Dan ik maak she echt dan ik bitch lof from zeggen. Treatment before to ocean, vi shuttle to go mad the wacht. Siad an siomra sit in a shandy. Wel, ta teach brag in seo. Ta sé fír all in your fad. Wel, siam hagel yor, an oedden am oedden nial. Ik doe sin na shandy. Ná was me chuine sí a hannig a troscáin sin. Ja, well. Se? Agus tá se bhán rééis an fashion B&B. Dá mar am gúil. Tásúil am gúil arno. Gus na habarlam gur mach leat an leat seo. Se? Am go bag I go bin am seine balair. Well, is steach di hresin go sa seán go mach leat an wacat. Oh, stop. Gur mai adrians. A chaid le tain balairt. Ha, well, ja all faam. Am se goil míl te glog heidir sin ide. Plan gore, ka be se go leis ik siúpa morbe. Sgat fod o'ch fati feder? Wel, ni fe medesins gymys aliad wedi siach tan o'n, ond ta ber mi hwg si los i le cwych ydy'r flat, right? Ta go mama sy'n anno. Fe cy medis ti wendi? Fe cy gydifyn? Wel, etain mwyd i join ailendi noch le'n wati, i lan losti ar aniach o hen ffwyl ochr. Ond i gap yn gydanioch ffid cert fati det, led brio fflan marw. Wel, fach sy'n nid aws, ach wyt ti'n chwn macr ysdi ahari? O, ta me derf y stor, cepa me ho. Ta mil y ffalt i'r wrth stor. Mag ydw, mar sy'n? Siach mag am ta sy'n gorau, ti'n ni fetadau. Bec yw'r selfet o, mynd eich mal deri berl, sy sys, bi brio comport i'ch yn Wel, gyda ma hyd rhys ti wari. Mil y ffalt stor. Dyn nhw'n da hir yn otio. Hey, it's for Callum's version. All right. Well, taig iste? Nial. Cyn o'r mysio Nial ys ygw. Right, well, tyrd am chawyd outside o'r mysio. Right. Da mo kiel ogad sa Jason, da na ha hiwlo heg. Ta ka lior fan jar sin a digintas. Gym leisga? Dig me lat gym i hani sfer as gan bacwle teg. Chol am a hwch, cif an i'r haisyn ffyd ar ceile hain? Look, ta ehe ogad, gys ys falt maia. Sgach chi mech satsa? Tes gym gymai. Tan tewart mag ys awyl fari fe ogad mor ehe. Ni ynan a hen agos teg. Yeah, right. Gwna mag. Hey, sy'n teg ta taig chartsa, snet y creste. S'comen omkert y creste. Ni wan eisiau lei a chorbe. Ach sé, ar o'r taig hengor si yn stable yn laint eisiau. Sgifole mar si'ch cost doch fwy. Sam, s'comen om. Sheila cwyd sio siad o wale. Good Tom. Sleeping tablets fig Angela. Har du fe meg eisiau ddifus o hwg me siad. Beth gan eisiau mwy ystyd? Flux ei gan i'n ystdi ol ar Sheila! Ia fe mo gymst arw, hi gad i ro hocad yn yr oedych ni yno. Si sy'n neud a hwg d'Angela iad. Hadwr si iad di mewn doron. Sgomol om, nes di ol ar Hwyd ys y geri colw na da chwan. Te, anya ma geri fa. But har tablets yn ei enw. Eiste hile. Had jiglad bod i'r lans na rei mor a teisiad. Non ni fe boyfriend na card agwyd. Ta mis cor a siar agwyd. Te, so gom astel togal tablets a hala halw. Sy'n dra nos y mahas yma. Well, suit yourself. Ha caid y comer ar hawr ar tein. Non ni fe Shane Brennan y fan at at y wadele. Oh, all right. So gom ma tills. Really? Yeah, nes. I'm fed up than here, shot on my home wall. See you. Okay, yeah, why? Call it us all. Oh, yeah, all the way that time I'm a fatal head of village. Got a meal of mad store. As dwi'n hannu sy'n lendi. Sy tar agar hannu sellys. Di siag all on a flot o wood. Geitio'r to. Gwm leis cael.
Ní me chuisteach bhfuil? Ára níl túire sa sísan sin tá míle fáilteród. Gur maithe. Bhín béle go háil níhre. Níach mú am héon job dí sárá. Tá me sásta gur haine se le teintí. Bhí fún fi go te feidir. Chodéint se le hí deochharta seo. Ó jaúlan tá tí haig timp chanéir, nó féit tú sa an nósta mar sé áleid. Gus ceach go sála tain? An go míon éfan tá tí haig. Go me sé tí haig mar sin. Tá dí go me sé nach leat, ce dí á bhide. Ní me sem meach nachtain feidir, Tá go loga me ná tuiseach. Achach le tú hinine réoch in nach leintí. Cur naine go na daóga. Oi tú tá tú hééis rúta cin chu gomide go munar. Andy, fá go fóla chuna síráil, be me se leat fi anú me bhá. Hón ceapan ar do chun tíocht. Níor bhaigh mé an bóthir san níor an gluch an cho fada san riad na hé. Ón, ní san áit seo. Ach ní bheith deach ar náis go cean cúpla uair clí. Go fin sé teach a gaiile, ag dáras an. Tugus sé roiáda. Fanna mé ar ihe le. Tom, níor ás an ansmína bhar éoncheo ar fegan le ach go bháin a bheith an sa lása. Na seáine. Áine. Cé sin néna clipáda? Násta gom, hanach ma hana. Is braun stompé? You'd Kylie beer. Guys, nach bhfuil náir ar bearbh. Cadárta, déan an firigóní é. Yeah, but come along, but níl anywhere special for sin. Shows what you know. Fuck. Ná baclo, I'm óig siad. Cá mé ragart Joe. Ní chaid way a ragart. It's just fun sucker if I second. Oh, for Christ's sake. Cwpio ti, go bíon yn MJ. Tá mé tíocht Ellie. No mod bháin. Cwr yn mwyot. Ceart, da léna, níocht a chuirsteach. All right, all right. Freaky your ain't coming. Ceart? Yeah, ligas Jack. Owen, hi. Hi, Annie. Bargum imacht, tá reins tuariscí le scríomh agam an nacht. Íomh agah. Bhaidún. Irid san fóige romas nach bhéidir fneachtain in seomralum. A ní hinné chuir bí cheile. As áran hua? Well, by that. Jaúil as áran í berní chumá, ban mo bhíc, go begus ban bhreá, mes úr búil bugam a chaine dora. Ní dóla mé tá áran an asna feidir agus tam sem míhes le fada. A cean dochar, gur tú anar go mór an achar réch. Chua me ar a chala dag a men techan úr sin spesial steachan seo I bá. An seo? Búla sa cechar a seinir. Bhí me gar a bheith an ús le berníma. Bhí me peintar le fleite cin teachtan seo caitis. Nach rinne me PC bega go fectúr bena I bhíic. Rinne? Réan ús bhúla sa bhí me gar a go gine einar de chuí sí héin. Chafin tal Angela, da. Ní bheith am sunna se feidir. Ba me gar a reis go dín teachta a hónolta. Ja, bhúla an ílóta da péide. Tá sam sé nachta a hóna. Cíal an leidú bala just. Sin penta bhain mar sin? Penta bhána de hel. Ar a líon gá leaghan Angela. Sein deálan bhil tú deachcha ar isfuim. Má go leor be leachan am na hen bhóthir mar. A bfuil éon túir a go sa tam catána cheannaige. Ní clóga meile. Stina hana fríomhaiteach é, níon sin sé mór an dom. Nada cad a gine smí cheart. Nada cadá mé cheart lumsa, ne go gasach sé mo chuine cho mór san. Ná tábhart héin a Ní léana rud mé cheart leat. Canna héh go bhfuil sé á dhéanamh sa. Canna héh tam, anú sé héan rud leat sa mí ealarin. No, ní róirt. Scum leis sa tug fum. Nada an raibh sé an rálim riamh.
Stolam sa go méidir go móil se le ben agin deile san hasráil. Agus náfuil sé a bhís nach a gérálam. Cé fáinir tú sin? Céalú sé a go mríise sin na héna cheangan a bhí adarin ó tháinig sé bhile cho tabansan. A níl sa go meí. Ní ana ónrad mar sin ortarío. Hey, Birdie and Joe. Be me leat na sveidir. Hi, cechil sib. Go má. So, ein scéal. Dew scéal, a gwyl ti dirach eich stumpa brach eilund, dim sé mac o brnomid o hyn. Snach cumlamsa. Nach chun stumpa héint má lamsa glan sus mé. Is it trína de hamáis na go a bhharnaí? Tá mas. Sin rud slúteach sé dhéanana. Héis chum sláú cha scrapal sa painta. Bhí an bord. Span croithú. Well, níor net sin na déanana ná réire. Agus réanas rival me. Du me leis nach pinta bra fancha leis cholas bheith sé ré. As má le a housebroken either nos puppies a bhharnaí. Barlam sa rud a cínt níos fiáin. Cos leis an mystery man a bhís daoine sloiche, bheith? Beidir.